Mwanchumura no butko ya buritweri gare Jumapili tariki 10 mutenyo igo 11 umwaka yoiga na manga berga kwane kigwa kurwa achinsemo ao ime na isko yorogongura gusi kinga kyabari kibaito bamangana mayaba bekire kambi kurwa asichinsemo chonsi kwane kingo chirukonyora asenchira yobu ikirano kwarigane sekyonga weekend chinsabere chobutko bware ronkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensamelia je manyerio ni ga kwa Wilson Makori kabana intu ikomoli Ekionga weekend chinsabere ni gotogo chakurwa ase county ya Kisii egetaseni kiagetembe ni go kiaraligwe koba namba eyamo ase biegwa bya Gega Awards bya batibigo korekana obutko bokerero asensemelia ATC ime yomuchibosongo nabo niko egetaseni kiga kiabetege kwebwera ebiegwa ao egatia abo DJ of the year abo ase DJ Hassan oyo kunyakoba okorenta omurubulio oseni gwa Jumapili niganyakoba konyore kiegwa abo ase bugeke wakende gigokonya na gusira chiamate nigo oyo mtomkate Enoch abetega konyora ekegwe kyo abo ase boigo musubati bwesegeto Pastor Mary Kirubo nigo neranya kobo kwenyorera ekegwe kyo nabo egati ya abara ikorwa achinsemo aoni gwikerente asensemia ATC abo ase boikorwa sigeta seni kiagetembe nigo mu director bwigeta seni kiga obin mokwa Sharon Nyangori mkate Enoch Geoffrey Onsarigo egati ya banda bange nigo baikirenete asensemeyo na kurira yogo chikwane kingango chibari kogendera kurwa obokoro buyago chiase egesaku kyomugusi Arabati uro ni gorwaliganirwa n'umurikito Daniel Ontiri. Nasensemo ya Agricultural Training Center ime y'umuchobosongo ase county ya Kisii asebono umwego munene koleka bugokora mameranyo Gega Awards umwaka w'ekirubere na 2024 mwega wikirenwa na bubwatani ao kurwa ase sector ao ulikwene buna waedera senchera yoboene no bwasioko. So ladies and gentlemen, welcome to Gega Awards 2024. Egati yabalia bayikirina ngamo nabateneri kurwa sigeta seni kiagetembe abaragwa na Obed Mukwa abo batani kurwa sector ao boigo nabarai egati abo homo MCA we ward yebino Moske Steve Arika egati yebikundi ebyalenge kwegwe byekwa ngamo na kilia kyamangana yoboerania na monase bitaseni ao abateri no nyembalia bamangana yechigosoli chokwegia nechinga kichejo egetaseni kyagetembe kenyara libaga lyokoegwe kegwa gosege kombe asoko begetaseni kia nambemo na kyabire kegokolyo bya aso mwaka w'ekirubere na 2024 musimbi yamono ndemona senyo kurugetembe yakabeke turi tobori tangani byo musimbi mwegene tegetembe na kochora getembe asaye otanga ndemona tobwate sinande kamore bunga mamerano anda achire na getembe ntoro wasabire kura yabo ne support yabo egera 92 twaro moyo woko commissioner getembe yakinire yachirare nabo gotoko na gogosemi egati yabaria begetaseni kiga chinga kiecho nigo bagokeregetambo kirekiga kigetaseni kyagetembe koba nambe mom nabairaniria abatenere baiga ngambiye mono. Our sponsors. Actually, for the Gega Awards, I want to appreciate the organizers, the Muraburiga, and we go all the way to achieve the way the Korumokia will carry to number 1. So, thank you very much, as Muraburi. We go to our fans. We are esteemed our fans, Mashabiki, Radiri, Omoteguri, Moisia Samore, and we go to trust and to Akira Ekura, Diamona Sana, and the Tumundera, Namuraburi, Chama Muraburi, to go to be at Yokongo. Motogo kina mbe mo gutamba senti mu atuyemire asimerere ito tete banda kurigestwa chagete is always been number 1. You trusted as much more na nyina abaje takuruma mate temere na bono asile mpitanga ne ko kalenda ya na kirimo mtatu akirete kura kwa namba yamo na asile nchimire ye bipindi bito to kubya tete class kirega ndo ko kana kireke nyoro ade na ene ngitiri de ta totareka watabi na kirega ndo ya kana. We will keep on telling you na intumbarabi na the credit ko peganda ko bana mbeyemo ukumanya okogocha na wewe okogosemia getembe number 1 always number 1 egati yabararia kurwa sigeta sini kiga kyagetembe aboigo baegwe byegwa
ngamo na mkate enoko yoegwege kombe oseke wa kyogokoria bya sogokonya na gusira chiamate au Pastor Mary Kiruwa waigwegweke wa kyogokoria bya samangana yogosegeta na DJ Atsan wenyorera libaga lyoko bumubugi chisane go DJ engiya yo mwaka we 2024 Nkuribo teregeta seni kyagetembe kurega ze county ya Kisii litrene nguru ku Daniel Untiri Aitimbe monasara muri keito Daniel Untiri na roboto ruwa senchira yobo kiranu Tokwirana asensemelia ye bunge ya bumachogo borabu abanta bange ni gobabwate kansa anamona asensemelia ya abasubati egento abantu baburigwe kwane kengo kibaregwa soki mapema elikorengwa okwana asensemelia omobere yegotoka se wodi ya bukimonge bunge ya bumachogo borabu county ya Kisii nige byombe ao byanyako bigwe soki na gotemuna nerebu ya abantu gwe soki agenkyo na erigwe tanga kurwa ase okonyoro oburuiro boigabwa kansa bwabirbo guita abanta bange kurwa sorgongo rwabusi Agochaka gwetia manyinga babuga no mono balance abange banyare ko bakoenda chemist batebanga tindikorora rangi yane bujaiga lakini lero igango batenga genda mo be screen na boko nyoranga maybe insafi ko kanse gochaka that is why you are bleeding wono toko batebi bakabaga ka prostate nero genda akitaka kuenda haja ndogo anakojoa karibu na viatu zake hivyo I elect akojoe anakojoa hapo karibu na viatu zake hiyo ni sign moja ya kuonyesha huyu mtu anaweza kuwa anaanza kudevelop nini signs and symptoms of prostatitis. Bwenerete ko batoko enda screening nyagitari. Kansa chire aina chinyinge. Asaba swati ndubwate kansa chinyinge eyamo yabo breast cancer, kansa yorobere. Asaba saja tubwate prostate cancer. Igo inale ko ba manya mokole abantu baminto mogandi nyagitari. Mobe screened ero kwa bere screened mapema no kurwali kwa mapema lifestyle momenye tonye ne chindagera etogoteba nga avoid chunky foods ne chibune chi ebinto bikoba deep fried amabuta ime chips sausage ebinto bunebyo completely avoid ebinto ebi esibye ikeira mafuta ali ekero ayire temperature etaniri mwama korute ebinto imenga mandasi kiango ebina bibyarete na ndobo kongo umono yenda morigereri bujabuna mokoragera buchigirins na matunda. People have to be careful. Neba mukao nyumba, you have to tell her cervical cancer is real and it is there, so we have to fight. Ukiona sign yenye si mzuri kwa mwili wako enda hospitali. Ukiona una bleed abnormally enda hospitali. Ukiona maybe head inakuja kabla miezi muda ufike unamwambia enda hospitali. Ukiona diara amanyako manyanga na kiaba diagnosis ataka Nchimuri tokwirana asensemele county ya Homa Bay ritko liarero ni gaba bwatani bwa azimio na mono kiama kia ODM nikobekirana ase county yo abwase bariganirwa amono mugavana abwe county ya Homa Bay umusubati Gladys Wanga nabo muskirera Morodinga oyikirana asensemeyo niganyakaba ogwakira ekiama kia ODM ekoko asegati abo bwatani bande banyakaba kone kingango chibale kokora obochori elikone kinga kia mekyo kiabirige kwarigania posio obochori bwa 2027 Juzi watu walikuwa nauliza kwa nini tumeshiriki kama ODM kutoa Gachagua. Gachagua ni mtu ambaye alikuwa na mdomo chafu. Na tena alikuwa na tusi baba. Nikaambia wewe siku yako utafika kama nyani. Siku ile ambaye kila miti itateleza. Iliteleza maikuteleza. Imeteleza maikuteleza. Na kama watu ya ngambo hiyo hawangeungana na chama ya ODM ndani ya bunge, hawangetoa Gachagua. Kweli au si kweli? Hiyo ndio inamaanisha ya kwamba ODM iko na nguvu kwa sababu UDA hawangetoa Gachagua peke yao. Lazima waongee na sisi kama ODM. Na sisi tukaweka Gachagua kwa ratili, tukaona ni mtu ambaye hana maana, aende kabi. Ya mwisho nataka kusema hivi. Chama chetu cha ODM wamesema wanaanza uchaguzi ya grassroots elections tarehe 27. Baada ya uchaguzi wanaenda kwa ward na wanaenda kwa branch. Na hiyo yote watajiandaa ili chama ikae imara na 2027 chama inakaa kama chama ambayo inajulikana hapa Kenya kama kawaida. Sasa tuko tayari kuimarisha chama chetu
Nataka tushirikishwe na tuende kwa hiyo uchaguzi kikamilifu, ili chama ipate nguvu kutoka grassroots na tuwe tayari kwa uchaguzi ya 2027. And I want to ask everybody who's a member of ODM that Raila has done something which many other people before politicians have never done. They have formed political parties. Kenyatta had KANU, Moi had KANU, and all those parties died. Ngala and Muliro had KADU, and all those parties died. Kibaki had DP and PNU. All those parties died. Uhuru had Jubilee. Murato kwirana asense mwende ni gomuraibwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka aberiga kugendera komoche serikali y'umuske Dr. William Samoei Ruto okwana ritkoria rero ase county ya Nairobi chinga Kenya kobugikirana ase emisa ya amasabo nikoboigo egati ya abaraiba ndikurwa sensemelia Azimio bakorawa amona umuske yujini wa Marwa niko babere bagoteba buna niko baraj kugendera komoche serikali goikayabere ke goikirani amagendero asinsemo ao imensi ya Kenya. Pia mmeona na hii dunia ni tofauti na vile ilikuwa hapo jana. Najua nimesoma ya kwamba wamepanga kufanya kudunga ng'ombe. Gachagua mulifurahia vile alifanywa. The Bible says watch all armor and rise up and call out this is wrong. And that is what we are prepared to do with His Excellency Kalonzo. Hii ni njaa inawasumbua, ni kelele. Yani sisi tumefikia kiwango ambacho we can look at the history of this country and tell you we know where problems are. Sio watu ambao wanapiga kelele kiovyo, ovyo. I want my friend Oparanya to know we are not noise makers. We are true leaders and true loyal opposition in our country, and we know that God is with us. Leo tuko tunaambia huyu Zakayo, hata kama umechukua wenzetu umewapa peremende, kama bwana Oparanya jana ametuambia huko Vihiga atiana meza peremende polepole, sisi tuendelee kupiga kelele. Tunataka tumwambie siku inafika wake. Murato kwirana asense mwende mnenchira ya moyo kwa nekinga abaraiba babiri bakubwatirana eriko kine uchumi yensi ya Kenya. Ni gorit koria rero omokonyi bumuraibu yensi ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki aberika gwesoke na ukwanira emirobulio eserikali y'umuske Dr. William Samoei Ruto ebegete eriko nekinga ense igangu chirgo kina kiuchumi. Roboti uro ni gorwaliganigwa n'umurikito Brian Sagini Isena. Ase umoyegabu gosasimase kanisa ya Jesus Palace of Praise Church Mwatate county ya Taita Taveta omokonyi bumuraibuense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki niga kwanera uchumi yense ya Kenya asatebe gwikirabona igebirengo bya uchumi ni gutagukina gekorenganirwa no mwaka 2022 asebo igatebe serikali yabikire mirubelio kororo by'ubugima eligokonya wananchi kwegendereria ya vyakula muhimu kama unga wa mahindi dukani. Ulikuwa unanunua unga na shilingi 250 kwa paketi ya kilo 2. Pesa yetu haikuwa na nguvu. Shilingi ya Kenya ilikuwa dhaifu. Dola moja ya Marekani ilikuwa inagharimu shilingi ya Kenya 165. Leo hii dola yetu imepata nguvu kwa sababu inagharimu shilingi 129, 127 katika dola moja. Kindiki nigo igoerere mirobeli ya serikali yabikiri guchikwenekia mirobeli yonsi ya magenderero eraterete nguchirekoera ilikoro isi ya mabaga yegasi ya sabasae ilibo bayenyorere mugati obokera lituko. Rasilimali za taifa la Kenya ambazo zinatokana na kodi ambayo inalipwa na wananchi, lazima wale ambao wamepatiwa mamlaka wazitumie kwa njia ambayo ni njia sahihi. It is a curse
to use public funds for personal benefits, to misappropriate public funds and use them for other purposes. It is a curse because the cry of poor people who cannot access medicine, poor people who die because of things which would have been prevented if the amenities were available. That cry reaches out to God. Ase umoyego yuikiranwa no Women Rep Taita Taveta Lydia Ahika, mubunge Mwatate Peter Sheka, Danson Mwashako mubunge Ogundanyi, Caroline Ngeleshe Women Rep Elgeyo Marakwet, John Kiare mubunge Udagoreta South, Nimrod Mbai mubunge Okitui East, Geoffrey Ruku mubunge Ombeere North, na Boigo Erumbe yaba MCA Borogongo, bonsi asiliwani go babura guchikobwaterana na serikali goikia magenderero asaba nanchi asaba go kindikia bulyo bomo obwanchani no Molembe Chinga Kichonsi. Rais atatoka katika kabila ndogo hii Kenya. Na some of us are dreaming baada wewe kukua rais, because mimi na wanaona after Ruto si ukue tu rais tumalize hii story. Honestly, because why am I saying this? Ukikuwa rais from Tharaka Nithi, tunafurahia muungano wa nchi yetu, tunamfurahia rais wetu anapoendelea kuunganisha nchi. Tunakuunga mkono Mheshimiwa Deputy President. Anytime you come to Taita Taveta, this is your home. Kwa hivyo tulikuwa tunaona tunajua president tunamwona, lakini deputy hatufanyi nini? Hatumuoni. Lakini leo tunashukuru ya kwamba kwa mara ya kwanza deputy president akaona ya kwamba ni vyema kabisa nikaweza kufanya shukurani ya kwanza Taita Taveta mahali kunaitwa wapi? Tumeamua na tumesema ya kwamba it no longer belong to the people of Mount Kenya, to the people of Mount Kenya East, to the people of Tharaka Nithi, to the people of Embu County. It belongs to the people of the Republic of Kenya. Kurua ase county ya Taita Taveta, Iretarane Brian Sagini Isena. Timu ya manasaro murikito Brian Sagini Sena na roboti urwa senchira yobo ikirano. Mwancho muriato kwirana Asensemele County ya Kakamega. Muraibwensi ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto nigo aikirana asumo igabwa amasabo. Asenseme yo abwa salire ira yogo chia kubwatania abamenyi bonsi kurwa Sorogongoro Western na boyo kwana kinga nigo abegetemero bulisene yogo chia gukine uchumi. Okwana chinga kechibo igo egatia bara ikurwa Asenseme yo nigo babiri bagotemuna nigo barachi kogendera kubwatesia serikali yo Muske Dr. William Samoei Ruto eliogo kinia amagendera. Muraibwensi ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto litko liarero nigo ikirana Asenseme ya Kwiselo county ya Kakamega mnechiremo jogo sanga amuna begenwa bekanise yo niye njoni kwake baba okwana chinga kecho nigo Muske Ruto aberiga goteba buna asa serikali ya nigo arache kulgiriria nabo igo gokinia ebirengo byo obachanu nagotemna nigo arache kubwatania abakenya bonsi. As I talk to you, mumesikia my friend Shinali akisema ya kwamba gold refinery, the first one in Kenya, inajengwa hapa kwenu. Tulianzisha mwezi wa 6, kufikia mwezi wa 4 itakuwa tayari. The first gold refinery in Kenya, hapa Kakamega. Na hiyo gold refinery, sisi kama serikali tumetoa ardhi, tumetoa mwongozo, tumeweka sheria, na muegezaji, private sector player, amekuja pale, ameweka pesa bilioni 5 katika hiyo program. Muske Ruto boigo ni gaberiga ukwanira igoro yaria abegetemero bulisane yogo chekoroisia na boigo koene kinga oberiga kubwatania agati ya abamenyi kurwa Sorgongo rwa Western. Tumesema Kenya hii tunataka kuweka usawa. Mtu mwenye ako na uwezo na mwenye asiwe na uwezo, hakuna mtu anaenda kutafuta ugonjwa. Kuna mtu hapa ana apply akuwe mgonjwa? Si ugonjwa ni bahati mbaya umepatikana na ugonjwa. So tumesema hivi, na nataka msikize kwa makini. Tumesema ya kwamba katika sheria mpya kila Mkenya ajisajili. Kila Mkenya ajisajili. Ile mpango ya zamani ya NHIF
tulikuwa na Wakenya karibu milioni 9 peke yao ndio walikuwa wamejisajili. Egati ya abarai baikirana asensemeyo ngamo nomo prime cabinet secretary umuske Wycliffe Musalia Mudavadi nabo igo egati ya abarai banda bange ababa baotemuna nigo barachie kone kinga babeire bakubwatesia serikali y'umuske Dr. William Samoei Ruto alikwana kinga obeire kaukinia amagendero asensemeyo ya Western. Sisi tunaona kwamba taifa la Kenya linabadilika. Tunaona kwamba yule amechaguliwa kama rais wa Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa William Ruto ameweka siasa mbali, amekuja pamoja na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. We are united because we want development for the people of Kakamega, na tutakuwa mstari wa mbele kukuunga mkono. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, nashukuru sana vile uko na maono mazuri kwa watu ambao wanalima miwa, kwa kutia sahihi ile sugar bill ambayo waheshimiwa wengine wameongelea pale awali, na pia sisi tunakuunga mkono kwa malengo ambayo uko nayo ya kufufua viwanda za sukari hapa Western Region. Abange nigo batogia egetamukiro gia serikali y'umuske Dr. William Samoei Ruto asakwane kinga nigo abegetemero bulisaine yogochia gokinia uchumi yense ya Kenya. Sisi tumekutana hapa, we never met anywhere to come and talk what we have said as leaders from Western. But we have heard all the leaders saying tuko na wewe, tutasimama na wewe, na Bungoma iko namna hiyo. Wawekezaji wasije hapa na porojo ya gold exploration. Sisi tutamsaidia. Lakini ile vita yeye iko nayo ni kubwa. Vita ya kwanza atusaidie kubadilisha katiba ya Kenya. Tumuri abo igokuru asensemire kionga chigosori ritko liarero nigo timu ya Shabana yaiyarigani timu ya Kenya Police abo senyora obubuibwe goriemo asirigena liesegero nabo nigo amashabiki timu ya Shabana bagokera obubuyo boiga maega yokone kigwa gusugutanyora obubui asama tuko akurumaiga roboti oro nigo rwariganirwa n'umurikito Dan Muzungu. Ichinge bono mwanchu murigereria ngo kwarigani mekionga chigosori ngoma ingana raria yakorekana tazene murase Kenya Premier League weekend yeiga tuguchakanire muno ni rituko riarerekire timu ya Shabana FC yaragosori asekemino kiabo kianga timu ya Police FC igori rituko riarero banyara kurikyo bubuibwa bubutangani gesaba chaka kogosori ase season yeiga ikarubanyingire timu ya Police FC gori ya mase noti nyonya nigo nigo mubaromoke oikirana segetie keiga sansemeria mashabika esenge nchunganige timu iga yabire yakori bia samatuka maiga nene muno chingo chiao chiabwango iga kulinda sirero nigo banyara kwene kyo bubuyo bubutangani asensemengde anene mona sama chibu ye chingo chinde chiao sorigwane mori tukolia lero ige timu ya Bidco United babwati ko libera seno tikabako sene timu ya Bandari Elia Leopards yengeruge goli ya maseno tire timu ya Mara Sugar ikire timu ya Mlanga Siri kereka yengeruchi goli libera seno tire timu ya Kakamega Homeboys nara ikuru asemesege chiko sori cheito wateka erietariane igongoro kwa Dan Yamona sana murikito Dan Muzungu bogi gonko manyigwanga kurwa asensemeli ebimenano bya English Premier League Manchester United niganya ko bayikonyora obubui abuga sekiminano kagenda twone kugatie timu ya Chelsea na boigo Arsenal asabari kibaito bamangana maya kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ko bakirangambia mono na ibo gutugwa kirangambia mono sogochora kurigiria ekeonga weekend chinsaibere kibutko bware ronchenkoro kwa Kevin Nkoba kurwa asensemeli yaje manyererio niga kurwa kwa Wilson Makori.